juu ya gisi utakula, gisi utavala, gisi utaishi. Maka unaanza una kontre hivi ma reseaux sociaux ishakuwa leo, unaanza jione kusaa uko nyuma wala jione kusaa we aufai. Me maisha iko vile, maisha iko hivi, gisi uko pale vile, jikazi uishi kwa hii moment present avec assurance yote, ujikubali gisi huko, na kitu ya kwanza ujue, put God first, weka Mungu mbele kila kitu tukwafanya, weka Mungu mbele juu Mungu njo ngao yetu, Mungu njo protection yetu, Mungu njo kitu yetu ya kwanza tuko naye ni Mungu tu. Nasikia utia protection ku Mungu, unatia maisha yako ku Mungu, unafanya saa vyako vyote ambavyo vinastahili vilikuwa na tarajio vifanye na vifanye, na maisha yako yote endelea kuwa bomba. Na tuna kile kitu kisitawezekana, hakuna kitu kinashindikana mwa hii dunia. Mtu anatia espoir, anatia experience kwa Mungu aliye hai, aliyetuumba sisi wote. Tunasikia ndio kwa maana nilikuwa na verse moja niona nilisoma napata ile inspiration, naona ifo ni partage juu inasaidia surtout vijana sana. Kama ungali kijana huko na wewe baba mwenye unajikuta maisha